Sa arnayanda, oya wo chonen rut kile bai buni moli kira. Sa ama pinakantin na tawa ama na radio Fiji 1. Kalau ngali baga penenu makaya macam na belang tarwati ang dawaro na radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo labini anambuli mana fesimba ondo talitaka na radio Fiji 1. Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat mai radio Fiji 1 emba. Na radio Fiji 1 nandu mai bitin bonga ni BNN. Ni sambulu binaka se koe ongo na Vakeleka ni nonde tukutuku e nambungi endindai. Rota ni lima na bubale e kama ya bubakandua na nondo tu itikutiko e na vasa o ya e nambua e na taundaku ke suba. Wambauti ni ate kibunga mai na kama e nandua beratu na vale ongo ni mber ni tete kina vo. Tukuno nirmal sing endua ni tau kini vale ni baka elia bukandua na nona yaya ia kalungata ni anrombula na watina ke nandua na lubena. E kaina watina o ni Lesni Kumar, nindu na diwali dha beratou na diwali e na emba kiongo. Tuna Kumar ni sianga sarangani kila na beika medakava, waka osibi na babarau e ratou baador tumai e samo mawale. Rakaua e sona bubale bagambauta baga Hindu e na bukunra e sona linu banua e randau bagadada e na ngauna e sianga kina ni rasotabi mai na beika akana e so bagangataki e na diwali. Gwendo na lenga e kila talitunga na tambani no visa me bakai bagande itaka o Brigadier General City Beningili ho. E kai ni diwali e sianga ni ngauna ni Beidun Ruby me bakai ni ngauna ni Rarama Marau kina lasa kina na bewa sei. Oni sabaka salataki na lini bonua moni rokoba na songongo ena kena Marau taki na diwali baka wasibi ena beika endo baka dhambote taki. E vanga lataki mai na rua na sitoa na beika endo kadambote ni utina kiana kunei ni sianga tu na non roulei seni. E baganda itaka o ape tesoro na baka lisi sedake ni tambana engaraba na yaumbula ni abagaroti taumanda endua beira una sitongo e na beika endo donu me dhaka ni mber ni politaka na rokete sena ka endo kadambote. Laurai ni sianga ni muria e na ngauna erato alako abokikina na baka lisi e na madha ongo wakakina na madha o saoti. Tukuno soro ni ruimbimbi na kia na tiko na laiseni e na beisitoa ke baka ranganreba mera politaka na yaya baka ongo. Ia na laiseni ongo e sulia na tambana ngaraba na yaumbula se na mineral resources. Kina gitu, rato na sanga na Fijian rua mera tu na rawa kai bagalevu e na runa sotsota ni NRC sa toko ongo e matan ratu mera rawa ni ratu baganda itikikina e na semifinala. Tukono seni rusir bakula ni reda to berto na dorbo na beisau e na buku ni wala ningito erto waritaka ia tiko nga e sona bonua dondonu me na baka binakataki. Mai da bekiri na Vakeleka ni nonde tukutuku na kene kuri e rana na sama na stiseni na radio Fiji 1 ke nambula FM. Me nonda bata na kalungata ni Diwali. Happy Diwali. Nimbula binaka na yavangunga andi moala rana lika o tiko ngona tau na singa toka ando talitaka na bakaronga na Mbula FM namba 2 na sere. Ya dora cubuli kurna bili. Ibora ni batu kara hambara binaranga. Do talitakina na baronga na Mbula FM namba 2 na sere. Bula! Bula FM namba 2 na sere.